awas gede-gede motel, taruhan foto, terus foto harum, foto tukang gede-gede selfie, rek dahar ayeuna mah selfie heula deui. Pertama bobokona heula. Rek bobokona kakarak bakakakna, cekrek bakakakna. Kita anak dipasang di status, tulis handapna menu makan hari ini. Tolol jangan dibita beren itu goblok. Duraka saya tak betul apa betul? Ada sakit waya. Duraka gitu tak. Mereka status beren KBH. Balangsa siapa? Betul apa betul? Lagi sepi. Anak berikan bawa ke rumah sakit, buru-buru nyetak obatan, masuk angin buru-buru kerok, bikin anginan. Dia mah anak gering langsung dipoto. Betul apa betul? Anak gering ke kasur dipoto, cekrek, jadi pae. Ya Allah ya Rabbi, naudzubillahimin. Nenek sare update status, bobo dulu aja. Budang sare update status, budang dulu aja. Tek modal update status, modal dulu aja. Modal siapa dia tolong? Ya Allah, enggak apa update status seperti ini biasa-biasa saja. Hak masing-masing betul. Mau kemana-mana OTW silahkan hak masing-masing. Nenek sare update status bobo dulu silahkan. Budang sare hudang dulu silahkan. Rek modal dulu silahkan. Hak masing-masing. Tapi awas kalau urusan pribadi, urusan keluarga jangan dipakai update status. Nggak goreng-goreng tersati, nggak goreng-goreng kamajikan, tersaketik rumah tangga acak-acakan di tengah jalan, tersaketik rumah tangga pepegatan orang-orang. Ini akibat daripada Facebook, WhatsApp, website, Allah ya Rabbi. Betul apa betul? Betul apa betul? Salah itu usaha diupdate status, urusan keluarga update status, langsung dia update status, nulis di dina pusing, di komen ku baturna ngalapus bari ngisi. Dan tidoi status nak bingung di komedi ku baturna boga hiji diangkan mau. Ya Allah, salah itu usaha lain hudang tipe ting sholat tahajud doakeun salaki benar betul. Salah kita usaha dipakai apa status kita sebagai istrinya bangun tengah malam kita doakan suami kita hebatnya seorang suami karena ada wanita hebat di belakangnya yang mendoakan mendukung suami betul. Hebatnya seorang anak karena ada orang tua yang hebat yang mendidik anaknya betul. Awas salah kita usaha dipakai update status doakan betul. Udang tipe ting hayang berkah salaki kerusaha udang bersolat tahajud ngadoa Allah ya Rob salaki abdi kerusaha Gusti sing diberkahkeun usaha sing diselamatkeun usaha sing dilakukeun usaha Gusti sebab